Manje kwethu iMaswiti Media Production i-channel ekukhathalelayo wena nomndeni wakho, wena nabantwana bakho. Ngikutshela lezi ndaba njengoba besilokhu sikuxwayisa emasontweni aphelele ukuthi-ke qaphela kulolu daba engize ngalo njengamanje. Ngiqale ngikubingelele ngokwamukela le channel iMaswiti Media Production. Uma ngabe uqala ukufika, cela isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe kwale video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu lona umbone esithumeni sakho, igama lakhe uMpilo wakwaShwezi endaweni yakwaMashu kwaD. Ezibuhlungu-ke ngondodakazi lo ombona esithumeni sakho ukuthi-ke akasekho emhlabeni. Udlula-ke emhlabeni kabuhlungu emva kokuthi-ke athenge i-energy drink esitolo so-My Friend, nokuthe emva kwalapho wabeke eseyiphuza le energy drink. Emva kwesikhashana uzwa-ke ngathi-ke khona into emhluphayo esiswini, uselunywa-ke isisu, sitshela abantu ukuthi-ke ngathi usephendukelwa isisu emva kokuthi-ke athenge-ke noma-ke emva kokuthi-ke aphuze le energy drink. Khona manjalo-ke wabeke sephuthunyiswa eklinikhi, nokuthe uma ngabe-ke efika eklinikhi ngaphambi kokuthi athole usizo wabeke esedlula emhlabeni. Khona-ke futhi namhlanje kwenzeka isigameko esithi-ke kasifane nalesi endaweni yaseMpangeni. Khona-ke sibe mbili iy'ngane-ke ey'swele iy'mpilo zazo, njengoba-ke besikade sithenge ama-snacks esitolo-ke so-My Friend. Ngaza kwethu akumnandi ukubika udaba olufana nalolu, akumnandi ukubabaza izimo noma-ke igameko ebesingakwazi ukuthi-ke siyigweme. Kodwa-ke kulukhuni ngoba-ke kwezinye iy'ndawo namanje mawuthi-ke uyabheka ngempela asikho nesisodwa isitolo-ke somuntu omnyama, unokufica nje kuyitolo-ke zabantu bokufika ongabaqondi ukuthi-ke zithini iy'nhloso zabo, nongabaqondi ukuthi-ke ngabe ngempela kumele yini babe lapha-ke e-South Africa. Uzokhumbula ukuthi-ke emasontweni ambalwa edlule sake sadlulisa umlayezo lapho khona uPhakela Umthakathi, umfowakandabandaba, exwayisa abantu ukuthi-ke ake bethukuma ekuthengeni ezitolo-ke zalabantu kuze-ke kudlule lempi esiqalile njengamanje. Namanje futhi siyaphinde sakuxwayisa sithi-ke ngane zakwethu ake sizameni ukugwema lezi gameko, ake sizameni ukuqaphela abantwana ngoba-ke ikakhulukazi ibona abangenalo ulwazi, ibona futhi abanganaki, kanti-ke isikhathi esiningi ibona futhi abashayeka kalula. Ngane zakwethu iMaswiti Media Production ikufisela ukuphepha nokuyivikela. Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe nokulike bese sihlangana ngama-comments. Ngiyabonga.